Gospon Dodo, inače nepotkupljivi sudac u hrvatskom nogometu. Svi su vam zimali novce i bilo kakav materijal, on je zel umjetni gnoj, pa nisu to mogli naći tragove na igralištu. Dio navijačke skupine crveno-plavi. Vi ste navijačice. Mi čekamo dok dojde meštar, dok ih tam sve na klofa, na tuče i postroji. Ajmo baterije, viš da mu megafona dela. Gospod meštar Dodo, tu je pozornica, kamo tajaš, kaj taj hajme tepe. Siromak ne zna, jesi, samo obu ruci. Je, to ti je trg fašističkih velikana, nisi promašio. Je, evo imamo, odi, tu ima i tablete, odi, namo, ajde, odi, na, no, do. Ej, ja bom ga prijavil ko kućnog ljubimca, do. Ajde, Ivek, muzika, Ivek, muzika. Tu, imam i za levicu i za desnicu mikrofon. Ja znate kaj su rekli? Da bude bilo velikih piznari ako nam crkva zabrani masturbiranje, onda nam bu jako oslabila hrvatska desnica.
Mazlovčana. Lijep pozdrav i svima skupa ovdje okupljenim u Fašničkoj Republici Samoborskoj. Di niš nije onak kak zapravo zgleda na prvu, di baš more biti onak kak želite. Ili pak ne, no to ćemo još vidjeti. Koliko god se mi svi trudili izbjegnuti Zorana i Tomislava, Božu i ostalu svitu, jednostavno nam ne daju. Skaču iz ekrana, ćoškova, ulica, putova, putića, mostova, ali i mostića. Dosta nam je svih njihovih natezanja, s menom se slažete, kaj ne? No mi smo im odlučili stati na kraj. Jedino kaj im nismo uspjeli skinuti maske, ali nakon svega rješenje vidimo na jedini mogući način. I to borbom do fotelje. Iako ih ne bi trebali posebno predstavljati, ipak vam budemo rekli da su tu s nama oni koji bi rasli, oni koji obećavaju promjene i reforme, a svi moraju preći preko već poznatog nam mostića. No pogledajmo svi zajedno kako su Domazlovčani riješili upravo tu situaciju. Mi se uključujemo uživo u Vlada Arena u kojoj nas očekuju naši reporteri Mila i Drago. Stoga, dragi moji, neka borbe počnu. To witness the most anticipated match in the history. Let's get ready to rumble! Whoa! Svake četvrte godine isto. Laži i petljanja, a na kraju to uvijek neko popuši. Ajde dečki da vas sad vidimo. Odmjerite snage mišićima, kad već niste znali mozgom. Ako Amerika ima Air Jordana, lijepa naša ima mrak Gordana. I to dva. U prvoj bici snage će odmjeriti dva Gordana. Plavi Gordan, J. Njonjo! I crveni Gordan, M. Šonjo! Na znak ovoga sportski pozdrav, poštovani gledatelji, iz Vlada Arene krenula je prva izbušna borba. Gordan je Šonja napada, Gordan je ovdje uzvraća. Obje tima angažirala su mlade, ali iskusne ove. Svaki ima po jedan trenutski mandat iza sebe. Strašna borba. Jedino pravilo je, pravila nema. Skrita nju je fotelja. Njonja udara, Šonja uzvraća. Želim mu reći, vidjet ćeš ti ko je Šonju, ja ili ti. Strahovita istina s jedne strane. I time out, trener crvenog tima. Kaj hoćeš? Mora dati posljednji uputa sa borcu. Isto će učiniti njegov plavi kolega. Napeto je, čeka nas posljednjih 18 sekundi od meča. Prva 4 borba u stanju. Još jedan stražan. I ovo se je čulo. Nadamo se na dubine starog grada izdržale. Ako ne, uskoro će nas posjetiti. Gordan Šonju trpi teški udarce. Uzraća Njonji. Opet pada kao izbušno bliže. Zahovito je napeto. Imali tome kraja. Kako ne izvijesta. I gotovo. Završila je prva borba između Gordana Njonje i Gordana Šonje. Sportski pozdrav oba takmaca. A ko je pobjedio, ko je bolji, presudit će čovjek koji presuđuje svima, presudit će i njima naš arbitar Božo. Bože, presudi! Plavi tim vodi sa 1:0. Gordan J. Njonjo doveo svoju ekipu u prednost. U drugoj borbi za fotelju snage će odmjeriti u plavom kutu neustrašiva Ninja. Za sebe kaže da skupo prodaje teško stečenu kožu, a bome i naki. Josipa alias Vatrena Joe! A u crvenom kutu njena izazivačica, fotelji bliska, na tankom ledu skliska. Kako je tepa čitava stranka, neustrašiva drugarica Milanka! Na znak ovoga krenut će druga borba za fotelju. Milanka pod velikim presingom. Ona mora dobiti ovu borbu, ali ne stoji dobro. Poštovane dame
strane, ne pokušavajte ovo sa svojim supruzima kod kuće. I još jedan težak udarac, ali Milanka je uzrača, ona u Barbarostana mora dobiti. Patrna Joe se ne da, nakon što je koalicija izigrala, kaže učinit će sve da donese veliku prednost svom timu, ali Milanka se ne da, Milanka mora krenuti, time out, predah, osvježenje koje bi jako dobro došlo i vašemu reporteru, ali sponzor i Bog vas blagoslovio ove godine. Nisu bili široke ruke, dođemo, moramo dalje suho grla, takav je posao. Ulazimo u posljednjih 30 sekundi borbe. Milanka, Gegen Josipa, Milan protiv Joe, pati teški udar, Joe je na podu, Istava je udara, drugi, treći, u leđa, u glavu, svim dozvoljenim sredcima. Strahovita izmjena, ne pokušavajte ovo kod kuće za svojim muževima, nikako, to će biti, velika je borba u tijeku. Čeka se Igor, kraj druge borbe. Obe borkinje su maksimalno profesionalno odradile zadatak, uvjerene su u svoju pobjedu, a presudit će kao i prvi puta Božo legenda. Božo kaže crvena Milanka, 1-1, Milanka vraća na početni položaj, 1-1, nema niko prednosti. A upravo smo primili obavijest našeg putujućeg reportera Fredija Trešnjevačkog da su ovdje sa nama hrvatski mađioničari koji će na svoj način izvući lijepu našu iz krize. Izvolite, dame i gospodo, pokažite što znate. Okupite se vi iz crvenog kuta, jer za fotelju se bori vaš pulen Mirando. A iz plavog tabora za okove vrata mu sprema laso, stožernik Milijan za prijatelje Vaso. I kako borbe idu dalje, to su sve iskusni natjecatelji, čeka nas veliki fajt, razmjena udaraca. Pozdrav domovini i narodu koji je vas upravo patentirao. Ovako će vam biti dođe li on na vlast. Da vidimo što će reći Mirando. Njegov tabor ga je najavljivao kroz medije. Poznaje ga svaka banda. Vidjet će vas od svog boga od Miranda. Da sada baš tako ne stoji. Ali Mirando udara. Ovo se osjektilo do sajmišta. Vaso udara. Vaso uzrača. Nije Vaso običan Vaso. Vaso nije izdajnik. Tu i tamo nešto prepiše. Ali uvijek je pošten, iskren i odan stranci. I sada minuta odmora. Izbornik plavog tima Vojneme Patku ima posljednjeg kuca dati svome borcu. A izbornik crvenog tima vjerojatno će učiniti isto to. Krajnje je napeto, bezuvjetna izmjena udaraca. Na kakav je sada čust naletio Mirando. Mirando ponovo na podu, kao Isus u 18. postaji. Još nije gotovo, još jednom na podu. Vaso dominira i dalje udara strahovito, ljevicom, desnicom, krašeom, underkatom. Može li Mirando to izdržati? Hoće li kuća baciti ručnik? Neće, završila je treća borba. Sportski pozdrav dva ljuta rivala. A presudit će kao i u prethodna dva slučaja Bože, pravde daj. Bože, kaže plava ekipa, došla u vodstvo 2-1. Kolegice Mila, izvoli. Hvala. A sada, dame i gospodo, slijedi trenutak koji smo dugo čekali. Zaboravite na tren Mamićevu gubicu i Sevkinu guzicu. Nema veze što posla nema više. I onako svi pjevaju osim Miše. Vrijeme neka stane, a svijet pričeka, jer počinje odlučujuća igra prijestolja. Zoki protiv Tomice, bez zaštitne gumice, junak na junaka, prsa o prsa. Ulog je veliki, samo jedna želja, po imenu fotelja. Neka borba počne, a pobjedi mudri. I kreće posljednja borba u igri prestolja. Obje ekipe koje najsnažnije pulene angažirali su za posljednji meč, što je normalno. Tomica udara,
neće on tako lako prepustiti fotelju, isto koji žoki, kako se rašaka na otpadnost, izdivljavanje na tuđoj grbači, još jednom Tomica na podu, Zoki udara silovito, kao što to priliči lideru, još nije gotovo, još traje trajavita izmjena, kako će to završiti, kakva drama i minuta odmora, ali takvaci ju ne poštuju, općama knjaža u ringu, kako će to završiti, gospodo, imamo još 18 sekundi borbe. Vrijedi li ovo svega ovoga? Ipak imamo neka pravila koja moramo poštivati. Posljednje upute na tome snage i vodnika dobivaju oba borca. Što će biti? Ko će bolje to iskoristiti? Dok je u borbu ne smije izgubiti, a Tomica je sigurno ne želi izgubiti. Nastavljamo posljednjih 12,5 sekundi. I dalje se udara nesmanjenom čestinom. Zoki protiv Tomice, Tomica protiv Zokija. Dva lidera, jedan na drugog. Junak te junaka za lijepu, dragu, slatku fotelju. Zoki zadaje završno udarce. Jedna pljuska, druga pljuska. Opća pljuskavica. Što će to biti? Što će biti? Gotovo je završila ova borba. Dame i gospodo, ovo je antologija borilačkih sportova. Apsolutna antologija. Svaka čast Tyson i Holyfieldu. Kapa dolje, kao kapu im podoru. Ali ovo što su nam uprizorili, Zokica i Tomica, ovo nema nigdje. Ovo je za nove sportske almanahe. Nemile scene na terenu, ali borilački sportovi su u pitanju, a fotelja je posrijedi. Treba i to imati na umu. A sada, jače nego ikada, kao ozebli sunce s nestrpljenjem, očekujemo Božinu odluku. Bože pravde, daj, 2-2! 2-2! Pa što se ovo događa? Sodoma i Gomora, Grmoja i Brzoja, gdje smo bili nigdje, što smo radili ništa, što ćemo sada, što dalje? Timi, tell us what we are going to delati dalje. Vidim da si fotelju već ugrabio, dok su se mulci za nju tukli. Timi, reci nam, what's going on? Dobar večer. Pozdravljam vas sve hrvatske građevine koji ste ovdje prisutne. Moram reći da gledajući ovo borba će Hrvatska ići dalje. Ako sebe ćemo kupiti Young Boyse, da počnemo rješavati nagomilane probleme. Mali mi šapće hrvatski. Dobro, dečko. I pozivam vas sve da me u tome podržajete malo, ne? Ovdje smo da izgradimo i da bude sutra bolje nego što je danas. I točka, hvala. Nismo sigurni jeste li zadovoljni s ovakvim rješenjem, ali se nadamo da ste barem uživali u ovim borbama za fotelju koje smo vam i prikazali. Ali naravno to nije kraj. Završit ćemo u veselom raspoloženju i to starim plesom našeg kraja, poznatim drmešom. A ludorije nastavljamo na našem štandu uz, kako bi se reklo, prigodnu zakusku i kuhano vino. Pridružite nam se i doviđenja do neke druge prilike.
Mislim da smo slabi, za Evropu ne sreli, ali smo im dali kitu, pa su kući otišli. Neka pati koga sveta, doma Slovenc je Eurometa. Neka samo suze rone, mi imamo šampione. Neka pati sva Europa, kod nas se bolje klopa. Neka samo suze rone, mi imamo šampione. Ima jedno selo malo, ime mu doma Slovenc. 1-1-1. A njegovi šume zvuci. Ja mislim ovo je bilo kolosalno, ovo je bilo stvarno, ne znam kaj bi rekla. Samo sam štela ovo komentatoru reći, čuj, onaj Drago Ćosić s HTV-a ti ni do kolena, pa kak si zdoral boksati.